kwita ku buzima bwacu ni inshingano yihariye kuri twebwe. Niyo mpamvu murangiye ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Abo ni abahanga ba mbere mu kubungabunga ubuzima, baguha imiti ikozwe mu bimera, bagakora isuzuma rusange, bakagira n'umwihariko wo gukora reflexology na massage. Wihangayika niba ufite ibibazo mu mubiri nka amibe, infection urinaire, kudatunganya neza amabanga y'abashakanye n'ibindi, kuko ibisubizo byose urabisanga muri Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Ku bufatanye kandi n'ibindi bigo twabazaniye ubuhinzi butangiza ibidukikije, ubuhinzi bw'ibihumyo. Tugurisha imigina y'ibihumyo, tugatanga n'abajyanama mu buhinzi bw'ibihumyo, tukagufasha no kubona amasoko. Ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera wadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo hafi ya station Rubis. Ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera wadusanga mu mujyi wa Kigali ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo hafi ya station ya Rubis. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri 07 8 66 06 cyangwa kuri 07 80 62 89 28. Murakaza neza mu Kigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera.